Da ste prišli v takem številu, prav veseli smo in srečni, da se pogovarjali s vami v taki lepi množici. Hvala članom ekipe, žal mi je, da niso vsi, ampak morate vedeti, da se mnogi že pripravljajo na današnjo vajo in pač niso tudi z nami. Naša želja je, da bi v tem današnjem dnevu se pogovarjali o ne samo o bodoči premieri, sobotni premieri Slavija, moja dežela, dramatizacije po avtorju Goranu Vojnoviću, ki je napravil avtor Goran Vojnović, ki bo danes prevzel besedo in se bo poskušal z nami vsemi pogovarjati o izhodiščih za ta roman in tako naprej. To je pravzaprav recimo ta uvod, ki sem ga jaz hotel povedati in Goran predati besedo. Hvala, jaz bom kar z mikrofonom, ker nimam šolarnega glasu, zaradi tega. Bi se vam tudi zahvalil, da ste prišli, vem, da v sredah po podanskih urah je veliko družabnih dogodkov v mestu in se vam lepo zahvaljujem, da ste izbrali ravno našega. Tako da zdaj pa bi jaz v bistvu bom vrnil tako Igorju besedo, namreč za uvodno sicer prebral, sem da vzam moj iPhone. Erwin Klatnik-Milharčič je pisal v zadnjem objektivu, to ne razumeti kot reklamo, nimam s njim. Ampak se mi zdi fajn, glede na to, da sezona letošnja je posvečena 100-letnici Prve svetovne vojne in vojni nasploh, in da nekako ta predstava zaključuje to sezono in nekako bi Igorja prosil, če jo postavi v kontekst, nekaj pred tem vam preberem, kar piše v zadnjem objektivu. V vojni je območje, ki je nekajkrat večje od Evrope in nanjo meji. To je tudi območje, kjer se sklepajo največji posli na planetu, skozi katero potekajo prometne poti za prevoz dobrin iz Azije v Evropo in kjer je energetski bazen zahodnega sveta. Neposredno so v spopad na 3 koncih upletene Združene države, na 2 Ruska federacija, na različnih mestih pa Francija, Velika Britanija in Italija. Ni dolgo tega, ko so takšnim situacijam rekli svetovna vojna. No, zdaj pa... Ne, hočem reči, mislim, da ta sezona se zdaj ne bere več kot samo obletnica neke davno minule vojne, ampak v bistvu kot nek odmev današnjih časov, saj jaz to tako dojemam. Ja, mislim, hvala za to, kar si zdaj povedal. Namreč samo praznovanje obletnice začetka Prve svetovne vojne nikoli ni bilo namen recimo obravnava celo sezono, kje pa to je bilo nek sporožilec, ki je nas popeljal v raziskovanje nečesa, kar se mi zdi bistveno in kar se mi zdi, da bi se morali veliko krat spraševati, in to je v zvezi z našo identiteto. Mislim, da je to nek pojem, ki se seveda mnogokrat uporablja in naslednjih 100 sezon bi lahko uporabili samo za to raziskavo, za to premišljevanje, ampak recimo, da je neka štartna sezona letošnja recimo tako, da je to moja jurisdikcijo, ali kako bi se reklo, da se mi je zdelo pomembno, da se zaustavimo na tej točki. Te gledališče zmeraj reflektira neko našo sedanje, zmeraj se na novo preizprašuje o trenutku, ga na nek poseben način osvetljuje in obrača in postavlja, kot se reče, zrcalo in tako naprej. In seveda je bil prvi razmislek čas, v katerem živimo. In ker je bila iztočen za Prva svetovna vojna, je bil razmislek o tem, ali se je ta Prva svetovna vojna sploh končala, oziroma ali se je res začela leta 14. Imam občutek, da glede na to, da smo letos imeli Iliado, da je ta serija vojn neprenehna in ta krog se še ni sklenil in se nikoli ne bo. Zdaj, Prva svetovna vojna je zato taka, ker je zavzela, pravzaprav, ker je bila z vseh koncev, da so bile sile vpletene in je dejansko zavzela cel svet, takrat, ki je bil dosegljiv. Današnji čas je seveda malo drugačen
kot si zdaj prebral, na Krimu je spet neki, na Bližnjem vzhodu je spet neki, svej, kar naprej se nekaj dogaja. Ne? Malo prej je bilo na Balkanu nekaj in tako naprej. Sploh ni konca tega. Evropa je trenutno v nekem čudnem zatišju, ki pa ni zatišje. Ne? Ta vojna se nadaljuje. Ne? Vojna teritorijalna, vojna je zdaj enaka. Sem s tem, da niso več, mislim, tanke so zamenjale banke, zdaj čisto preprosto. Ne? In če pogledamo Grčijo, ki bojo jutri, ali pa mogoče, upajmo, da ne, razglasili bankrot, kaj to pomeni drugega kot neka velika ekspanzija ali oziroma neka velika teritorijalna bitka, recimo. No, upam, da nisem pregrob ali pa prečrnogled. In na tem, to je neko področje, s katerim smo se želeli ukvarjati v letošnji sezoni. Začeli smo z Čarobno goro, ki je nekako dala neko osnovo, na podlagi katere je seveda prišlo do tiste velikanske vojne, tistega nesmiselnega in okrutnega dogajanja. Potem smo imeli figure Venere iz historije, ki je govorila o človeku znotraj teh velikih bitk, o strasti, o Erosu in Thanatosu zelo direktno. In ker smo se začeli ukvarjati z identiteto, smo se morali ustaviti pri nekih naših koreninah. In zato smo izbrali tekst Tugomerja, napisanega davno, ampak ugotovili smo, da govori pravzaprav ponovno o današnjem času. Še zmeraj so iste teritorijalne bitke, pravzaprav se ni čisto nič spremenilo od tistega časa. Zelo čudni in presenečeni smo pravzaprav obstali, ko smo začeli ta tekst brati in smo se v marsičem lahko prepoznali, ne samo v politični situaciji, ki je takrat bila, ampak tudi v našem, recimo, nekem karakterju, ki ga nosimo na tak ali pa drugačen način sabo. Pozneje smo ta Iliada, ki nas je vrnila nazaj na nek prav vzrok, prav bitko, prav začetek vsega našega cepetanja po svetu in preletavanja iz enega konca od drugega. In seveda, pa smo še zelo blizu. Jaz verjamem nekako, da vsaka celica v našem telesu nosi nek svoj spomin in nas to določa in to nas določa na tem istem teritoriju, v katerem smo. In jaz sem prepričan, da tukaj noti sedimo vsi, ki smo imeli na kakršen koli način stik z vsem tem, kar se je dogajalo prej. Ali zelo direktno, ali pa na nek drugačen način posredovano. In to je naša slika, to smo mi. In ena od teh slik, ki so nas močno zaznamovale, je pravzaprav tudi naša prejšnja domovina, v kateri smo bili, naša dežela Jugoslavija, ta naš balkanski del skupnega bivanja, ki je razpadel pred 25 leti. In najbolj seveda prepričljivo in najbolj zanimivo in direktno se je pokazalo besedilo, roman Gorana Vojnovića, ki o teh stvarih govori na drugačen način, ne kot neko opevanje ali razmišljanje o nekih skupnih trenutkih ali pa kritika teh skupnih trenutkov, pač pa skozi Vladana, skozi potomca teh časov preiskuje skozi neko edipovsko zgodbo, preiskuje prav tako svojo lastno identiteto in preko tega tudi našo skupno identiteto. To je recimo bilo nek vzvod, da smo do tega teksta prišli.
tekst je predlagal, oziroma roman je predlagal na enem pogovoru Ivica Puljan in moram reči, da sva se zelo, zelo hitro strinjala okrog tega, da uvrstimo na konec letošnje sezone, se pravi, nekako, da zaključimo ta cikl, recimo vojni cikl, kot si rekel, ne, da moramo pregledati, kakšni smo išli iz tega obdobja, ne da govorimo samo o začetkih, kot smo govorili, ali pa o vzrokih, ko smo govorili o Čarobni gori, ampak da vidimo, kakšne so posledice vsega skupaj. Se pravi, se je mogoče to še malo še zame, kot tistega, ki je to nekako sestavljal še toliko večji pomen, kako so se stvari zložile skupaj, ampak recimo, da sem s tem, kako zdaj odhajamo od te sezone, s to zadnjo premiero, da sem recimo zelo zadovoljen s tem, kako se je blok celega leta nekako pel in je postal zgodba, ki govori skozi celo sezono. Tako, to sem prevedel. Hvala. Jaz bi se mogoče vrnil na tisto besedo, ko si rekel, v Evropi vlada zatišje, ker se mi zdi, da to zatišje, pred davnim sem bral roman Jozefa Rota, Radesija Pražnica, ki opisuje ravno takšno zatišje pred začetkom Prve svetovne vojne. In ta predstava se na nek način tudi dotika nekega, vsaj pa mogoče ne tako zelo, ampak tudi tega zatišja pred vojno. In da imamo danes spet zatišje, je res te navdaja z nekim nemirom in vsaj moja, mislim, neka misel, zakaj se velja v današnjih časih ukvarjati z Jugoslavijo, ravno zato, ker nam to pomaga razumeti mogoče današnji čas. Ampak bi pa mogoče gledam to, da nisem jaz tisti, ki se odločil, da bo ta roman prizorjen, pa se zdaj vrnil, Igor je že omenil, kdo je v bistvu avtor te ideje. Pa je mogoče, Ivica, me zanima, kaj v bistvu si ti noter videl in kaj se ti zdi, zakaj si se v bistvu odločil v tem trenutku ukvarjati s tem tekstom, tudi s celo temo Jugoslavije in njenega razpada. Dobar dan. Aleksandar Denić, pored mene scenograf, ja predstavljam onaj dio SH iz nekadašnjeg SHS, tako da govorit ćemo na hrvatskom i srpskom, nadam se da ćete nas razumjeti. Tema zašto smo Igor i ja zapravo došli do Jugoslavije, mislim da postoji puno koncentričnih krugova koji su nas doveli do toga da na koncu ove sezone, stavimo znači u kontekstu drame i negdje u nekom radu kojeg sam zadnjih godina pokušao artikulirati kroz adaptacije romana, činilo mi se kad sam prvi put pročitao Goranov roman, sam se odmah javio zapravo Igoru jer mi se činilo i Goranu da je to roman koji se mora jako brzo postaviti na pozornici. Postoji naime neka dramska djela, neki romani koji mogu odležati, pričekati neko vrijeme, a ovaj je roman kakav se rijetko pojavi u bilo kojoj kulturi. A u slovenskoj kulturi je on, koliko god godina me pokušam i sa Robertom Baltom u mini teatru i u drugim teatrima pronaći neke domaće tekstove koji bi artikulirali ono što se događa u ovom trenutku danas i ovdje, zapravo je vrlo teško doći do takvih dijela, koja baš su toliko izazovna da ih imamo potrebu postaviti baš sad. Goranova Jugoslavija je dijelo koje, naravno, evo i sami kažemo, nastalo je zapravo 20 godina otprilike nakon tih događaja, ali govori puno više o vremenu danas i ovdje i za teatar je vrlo bitno, zato jer ima neke sastavnice koje govore, vrlo su friške, ja bih se sad tu povezao sa onim zašto je zapravo nastalo zapadno kazalište. U povodu ove predstave uvijek se vraćam u staru Grčku i artikuliram ovu tezu zašto je tragedija nastala, prvenstveno tragedija, ali naravno i komedija i satira, u vremenu kad je tadašnje čovječanstvo, ali artikulirano čovječanstvo se sastojalo uglavnom od Grčke i njezinih i polisa u blizini Atene, osjećao je isto takav strah kao i mi od rata, od siromaštva, od bolesti, dakle od nekih tema koje mi ekskluzivno danas prisvajamo i mislimo da su naše i
da smo mi zapravo svjedoci neke apokalipse koja će se sigurno dogoditi za vrijeme našeg života. I onda postoje umjetnička djela koja nas razuvjeravaju i kažu da mi zapravo u ničemu nismo tako ekskluzivni u povijesti civilizacije, nego da su sa potpuno istim problemima se susretali i naši prethodnici u vremenima koje sad spominjem, dakle od Grčke, Rima, a i ranijih civilizacija. I da je umjetnost, u ovom slučaju smo ipak u teatru, pa kažem, teatar služila da nas pripremi za upravo takve vrtoglave situacije. Tragedija nas je pripremala da nas nauči što se dogodi ako izgubimo u najširem smislu domovinu, državu, ako izgubimo vladare u tadašnjem kontekstu, ako izgubimo saveznike, što ako pobjede neprijatelji i što se dogodi. Tragedija nas je, ja bih u ovom slučaju pozvao na Eskilove Perzijance, jer nas je literatura i teatar su nas naučili da znamo gledati i sa strane poraženih i da kao ljudi moramo biti velikodušni, ne gledati isključivo svoju niti egoističnu poziciju kao pojedinci, niti kao zajednica. I sad u tom dugačkom i velikom luku dolazimo do današnjeg vremena i reći ćemo da se o tragediji Jugoslavije zapravo, koliko god se o njoj puno artikuliralo kroz novinske natpise, ali u umjetničkom tragu, ona je zapravo ostala samo jedno veliko područje, mi smo je u početku proba nazvali Atlantida, koja je jedan nestali, iščezli kontinent koji neprestano isijava neke, za nas koji smo živjeli u njoj, nostalgične odbljeske, da li u formi popularne kulture kroz pjesme koje smo zapamtili, kroz sportove, kroz neke heroje koje smo veličali u tom vremenu. Ali malo umjetničkih djela se usudilo dotaknuti neke pojave i staviti ih na jedan, ja bih rekao, skoro eksperimentalan način kakav i traži teatar. Ovdje je riječ o jednom edipovskom putovanju glavnog junaka Vladana, koji zapravo pokušava se na jedan detektivski način, i to nam je ponovno bila referenca kroz danas poznate ne samo seriju Pravi detektiv, nego i kroz sve ove istraživačke serije koje su zadnjih godina toliko popularne, i to iz jednog vrlo bitnog razloga. Kao što su reality showovi bili možda prije 10-ak godina puknuli jer je jednostavno društvo tražilo izlaganje naše intime u javnosti, tako i danas, ne samo kod nas, nego kao što vidimo taj pun ideje o detektivsko-psihoanalitičkim potragama se javlja u skandinavskim kulturama, u Rusiji, dakle, postoji jedan planetarni zov čovjeka da zapravo odgovori na pitanja vlastitog identiteta. A što je drugo kompleks Jugoslavije nego pitanje identiteta? Poslužit ću se zapravo jednom parafrazom koju su izrekli autori iz Feral Tribuna iz Splita, dakle jednog časopisa koji je intenzivno se bavio istraživanjem pitanja oko jugoslavenskog kompleksa, koji su rekli da su zapravo Jugoslaviju stvorili možda najveći umovi svih sredina u kojima mi danas živimo. Dakle, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne, Makedonije, da su isrušile najveće barabe. Ako pogledamo njihove biografije, vidjet ćemo da je zapravo to istina. E sad, nas u ovom slučaju nije toliko niti zanimala, jer smo priče o uvjerljivosti, o razlozima toliko puta slušali da zapravo ova predstava ne zastupa nikakvu tezu o krivcima, o žrtvama, zato jer jednostavno je već povijest napravila dovoljno materijala i svatko od nas imao dovoljno vremena ovih 25 godina da to mišljenje stvori, nego nas je zanimala potraga jednog junaka koji u zreloj dobi pokušava pronaći svoje korijene, pokušava se sukobiti s ocem i kao u grčkoj tragediji, ako se izravno vratimo na Edipa, on se obračunati sa ocem, to je sa prošlošću, može samo ako, psihoanaliza kaže, simbolički ubije oca. U Goranovom slučaju, dakle u slučaju njegovog junaka Vladana, postoji identičan edipovski proces. Dakle, u finalu Vladan susreće oca i sam susret je zapravo čin suočavanja sa samim sobom, osljepljivanja, to jest ozdravljenja. Ozdravljenja od čega? To je možda ključno pitanje.
Mi smo taj kompleks osobe uhvaćene u velikoj matrici rata zbivanja stavili kao ključan za naš proces. Dakle, u njemu ova predstava neće na nikakav način razriješiti kod nikoga nikakvu enigmu, nego će zapravo otvoriti još mnoštvo pitanja, a mislim da teatar jest mjesto na kojem se traumatična pitanja otvaraju, upravo zato da bi iduće generacije, koliko god to zvuči pretenciozno, ali zapravo na našem primjeru vidjele nešto riješeno. Ima još jedan zanimljiv, i s tim ću završiti ovu prvu rundu, odnos između oca i sina. Paradoksalno, otac je jedan od onih, otac, dakle u romanu i u predstavi lik Nedeljka Borojevića, jedan od onih koji je stvarao ideju Jugoslavije, koja je bila zasnovana na anacionalnom, dakle na poništavanju, na nekom internacionalizmu, na prihvaćanju humanističkih vrijednosti. Međutim, on se sam na koncu lovio u zamku vlastitih zabude. Shvatili smo da zapravo da njegova Jugoslavija, kakvu je on teorijski zamišljao, zapravo u njegovom stvarnom životu nije dobila puni smisao. I neko ozdravljenje, neko fantastično rješenje na kraju se čini to što Vladan, dakle glavni junak, ne prihvaća objašnjenja svojih predaka. U ovom slučaju nevažno da li je to samo otac, nego ako hoćemo gledati čak i sa majčine strane, nego on je upravo junak u antičkom smislu, jer sam se bori protiv demona povijesti, protiv uopće demona rata i u budućnost odlazi nakon što je raščistio sa negativnom prošlošću, ali integrirao je sve dobre strane, kao što Vladan čini, te vlastite prošlosti ili prošlosti svojih obitelji u budućnost. On je prije svega ateist, anacionalan, u nekom smislu koji ne potire ni jednu od tih vrijednosti, nego zapravo na osnovama onog što su napravili njegovi preci pokušava stvoriti neku utopijsku budućnost. I to je, mislim, ono što nam ovaj roman nudi i to što ga izdvaja od svih dnevnih komentara na temu Jugoslavije. Mislim da je on jedan jako vrijedan svjetionik u našem promišljanju iz današnje perspektive nečeg što je bio kompleks Jugoslavije. Jaz mislim, da ko smo začeli se pogovarjati o tej predstavi, pa tudi ko ste vi začeli z vami, eno prvih vprašanj, ki je prišlo, je bilo, kaj nam v bistvu vsakemu od nas pomeni Jugoslavija. Jaz mislim, da tukaj se ljudje razlikujejo, ko rečemo Jugoslavija, vsakomu to prikliče nekaj drugega, ne? In to se je hitro pokazalo, ogromno spominov, ogromno različnih odnosov do tega pojma. Meni pa se zdi, recimo, ko se z Ivico že enkrat prej pogovarjala, pa mi je omenil idejo za scenografijo, pa je rekel, veš, te kredence, to je nekaj, kar nas tudi povezuje s tistim časom in se mi zdaj zanimivo, ampak šele, ko sem stopil noter, ko sem jih videl, ne, in sem jih pač prepoznal, ker bila tukaj celo svojo družino naštel, glede na to, kjera teta je imela kjero, to omaro. In se mi je zazdel nekaj v bistvu tako močnega, predvsem zato, ker se mi zdi, da to je Jugoslavija. Ne? To so bile omare, ki se nikoli niso odpirale. Ne? Tam noter so bile stare obleke, stari porcelanasti seti, tega se ni dotikalo. Ne? V bistvu, če bi vprašali lastnike teh omar, kaj je tam noter, verjetno bi kaj že znali našteti, ne pa vsega. Ne? Tudi kakšne stvari so se zaklenile, pa so se ključi izgubili in tako naprej. In meni se zdi to ena taka zelo močna prispodoba Jugoslavije. Sedaj, da imamo polne omare nečesa, pa sploh več ne vemo, kaj je tam noter, bojimo se odpreti to, ne? In v tem smislu se mi zdi, da ta predstava te omare odpre. In glede na to, da imamo tukaj scenografa, ne, ki mu v tej priliki v mojem imenu čestitam za to, bi mogoče prosil, ker jaz možno sem tudi narobe vse to razumel, ne. Ampak tako da bi eno pojasnila, pa odhod ideja, pa kako si on to zamislil. Hvala, dobar dan. Drago mi je, mi nismo pričali do sad uopšte po ovoj temi, pitanju scenografije, ali drago mi je što si prepoznao upravo tu ideju. Struktura romana je negde filmska. Ja sam u jednom trenutku razmišljao kako povezati tu strukturu geografsku, da ne pričam ovim drugim detaljima,
I zamišljao sam da gledam film. I sad u jednom trenutku neko sedi negde u Hrvatskoj, u nekoj sobi, priča s nekim svojim rođacima, onda je rez, onda taj isti sedi negde u Bosni i Hercegovini, opet priča s nekim rođacima, u Vojvodini, posle toga u Sloveniji, kod babe i dede, pa je onda kod majke. Kažem, majke, tu uvek postoji taj neki televizor koji dodatno zrači i truje. I naravno neizbežni regal. I onda kažem, pa da, regal je stvarno taj neki detalj koji nas sve negde, da kažem, na ovim negde širinama geografskim povezuje. Bez obzira što moja generacija, ja sam bio uvek protiv tih regala, uvek me je to nerviralo, mi smo uvek bili za neku globalizaciju koju se... A sad se opet stvari se okreću, sad sam protiv globalizacije i sad me ta Ikea nervira. A u doba 80-ih bi sve dao i 70-ih da sam imao nešto iz Ikea. A sad kad vidim Ikea, dođem da, ne znam, ovako neki regal unesem u kuću. Ima još jedna interesantna stvar koja me je definitivno opredelila za te regale. U doba Sovjetskog saveza, koji je starog Sovjetskog saveza, velikog, najekskluzivniji, to sam našao igrom slučaju u nekom katalogu, za diplomatskom katalogu, znači za ljude koji su najimućniji ljude u Sovjetskom savezu, taj koji je mogao sebi taj komad nameštaja da priušti, to je kao kad bi danas neko kupio sebi Rolls Royce-a. A upravo taj komad nameštaja se zvao jugoslovenski regal. A još veći paradoks je da u Srbiji je u doba upravo koje je kulminiralo ovim o čemu ti pričaš, da kažemo ono zlo doba, najgore doba, je najveći hit bilo nešto što se zove Američki plakar. Tako da, to bi bilo vrlo zanimljivo. Uvek idemo u te kontraste, ali eto, odatle su i ti regali i prosto, eto, to je to. Hvala. Hvala. Mene zelo veseli, da ste videli oba z nami, že za to, da damo eno vtis o predstavi, namreč dvojezičnosti. Predstava bo dvojezično, zdaj uradno bi to bilo večjezično, ker imamo tudi, ne bi mogli reči nekje hrvaščina, pa srbščina, ampak rečemo slovenščina, pa tisti jezik, ki ga vsi poznajo pod sebo hrvaščina. Zdaj, jaz bi mogoče šel zdaj na glavnega igralca te predstave, pa potem tudi na druge igralce, ki nastopajo v tej predstavi, ker nekaj jih je. Mislim, da glede na to raznolikost vlog bi prosil potem tudi odstazel od njih, tudi da malo predstavi najprej pač svoj odnos, mogoče za začetek, Marko, svoj odnos, ko si slišal Širov Jugoslavija, moja država. Mislim, da je to ena od predstav, kjer vseeno igraš nekaj, kar ti je zelo blizu. Mislim, zato, ker igraš skoraj današnji čas in je ta tvoj odnos, ne moreš ga pač odrezati, ne moreš samega sebe v bistvu, vsaj tako jaz to vidim izuzeti. In pa potem se tudi ta mogoče jezikovna plat, ki je tudi zanimiva, ker pač mislim, da ima si kdaj že igral v srbo-hrvaščini na odru drame slovenskega narodnega gledališča. Se je enkrat prvič. Ja, na koncu prideš zelo, mislim, da kar blizu tamle publike, nekdo tebe, ki je verjetno tudi kaj rekel. Ja, ne, tega še res nisem počel na odru slovenskega narodnega gledališča. Glede na to, da je Vladan torej produkt Slovenke in Nedeljka Borojevića, Srba, ki izhaja iz Hercegovine, pa vse ta njegova zamešana v bistvu geografija, torej polk pride on, v bistvu je to on največji poslušalec v tej predstavi, v tej zgodbi, hodi, točno ko gre na ta svoj road movie in svoje detektivske akcije iskanja očeta, pač kot v neki bajki hodi od postaje do postaje, kjer dobiva nove signale, nova sporočila, nove smerokaze, kako naprej. No, recimo ravno pri Medihi, ki jo v bistvu prvo
po Enesu avtomehaniku, ki mu sredi avto, zato da sploh lahko gre na pot. Pač prvo, ki jo sreča v Brčkem, mu ona v bistvu eno zelo zameštrano zgodbo o svojih prednikih pove, ker ta oče na čigavi na poti, mislim, ki ga išče, pač je te svoje sledi zelo dober zabrisal. Hvala. Torej, in jaz v bistvu kot Vladan pač preskakujem iz slovenščine, takrat, ko se pogovarjam s svojo punco Nadjo, in pa seveda, ko srečujem vse te ljudi na poti, pač govorim ta jezik, s katerim se sporazumem, oziroma jezik svojega očeta, oziroma jezik svoje prvega otroškega kraja, kar je bila Pula, prvih 11 let. In seveda striktno se pa svojo mamo, čeprav se vrnete v Ljubljano, potem pogovarja iz enega upora, v tako zvani srbohrvaščini. Meni, ko sem zvedel, da bom sodeloval pri tej uprizoritvi, mi je bilo to veliko čast, velik izziv, že zaradi samega romana. Moram pa reči, da je bilo, čeprav smo se med študijem, seveda, skozi se vračaš tudi v roman, pa kje pošpegati, pa pogledati, pa dobiči kakšno idejo za, ne vem, za kakšno stvar, ali pa za kaj razrešiti, kar ti mogoče v tekstu ni jasno, ampak takoj na začetku je bilo razvidno, da sta to dve popolnoma ločeni stvari. Zato, ker ko smo dobili dramatizacijo, in v bistvu ni več to dramatizacija romana, ampak je to drama Jugoslavija, moja dežela. In moram reči, da je name, ko sem jo prebral, in res sem jo prebral v zamahu, Pija je bila nekje mislim, da v Celju je ravno nekaj vadila, tako da je ni bilo doma. Bilo je po noči in jaz otroka sta spala, jaz sem pa v sobi, tam lepo na glas si bral vse te stvari in v enem zamahu moram reči, da me je ene dvakrat do trikrat zelo zvilo, mislim, čustveno, tako da sem težko dihal in prisul svojega obraza vso tekočino, ki je nastala. Moram reči, da je pač že samo branje bilo zelo šokantno in upam, da je naša predstava uspela, da bo uspela točno to, ta učinek prenesti v dvorano. Hvala. Jaz mislim, da zdaj nujno rabimo žensko besedo. Mislim, da teh moških je bilo dovolj in ti si že malo menil mediho in zdaj upam, da ne razkrijem preveč, rečem, ti vseeno pripajaš drugi generaciji kot Marko. Ne zelo veliko, minimalno, vseeno več izkušenj, pa imaš in tako da, mogoče tvoj pogled v bistvu na to, kako si ti vstopala in brala ta tekst. Jaz mislim, da smo ga vsi brali, vsak neke svoje osebne izkušnje in potem padali v te svoje like. No, jaz bom rekla tako, da seveda jaz sem pa tista generacija, ki se preživela v tej Jugoslaviji svojo mladost. In kdo se svoje mladosti ne spominja lepo, ne? Oziroma na nek način celo nostalgično. Jaz sem tvojo knjigo prebrala in tudi Čefurje in sem rekla, no, kako je super, da imamo Slovenci tebe in hvala, da si, ker različnosti se mi zdi, da nismo najbolj odprti za različnosti oziroma da Slovencem to manjka. Malo tega vetra, malo tega poguma in seveda, ko sem slišala, da je Jugoslavija na sporedu drame, sem bila tudi zelo vesela in sem si seveda želela sodelovati. Potem vam bom povedala še eno kratko anekdoto. Jaz sem pravzaprav vlogo Medihe dobila po nesreči. Veronika Drolc je zbolela in potem so mene vprašali, jaz sem bila prej v vlogi Nemečkine mame in so me vprašali, če bi jaz to delala in sem seveda, moram priznati, iskreno, z veseljem rekla ja. In se seveda začela učiti, prej sem igrala Slovenko, pa sem pa zdaj dobila Bosanko. In se je spet začelo ta znamenita oziroma tipična, samokritična, bom povedala, slovenska površnost. Saj jaz sploh nisem vedela, da so kakšne razlike v srbo-hrvaščini ali pa srbščini ali pa hrvaščini ali pa kje šele bosanščini. No in potem sem
seveda v zamahu in strastno se naučila tekst in mislim, da ko sem prvič prišla, so vsi gledali, kaj bom zdaj skrb spakedrala in mi je celo kar nekaj ratali, so vsi rekli, kva pa, no pa se je začel pa šele delo, ne. Najprej sem malo po posluhu, pa malo, ker se mi je zdel, potem se je pa začel ta pravo, se pravi natančno, pogledati, kaj pomeni, kako. Hvala Bogu imamo v ekipi kar nekaj takih le, ki to obvladajo, ki preskakujejo slovenščino v svoj drugi jezik, ki je ali bosanščina ali srbščina in tako naprej. Just like that, če smo ta tretji ali četrti jezik uporabiti. Seveda moram reči, da tudi delam prvič z Ivico in je fenomenalno. Mislim, res sem vesela in počaščena, da odpiramo, zdaj pa, če govorimo o vsebini, tudi o tem, kar Mediha govori, v bistvu zgodbe, ki bolijo, ki jih hkrati, kot bi, jaz bi rekla, z alkoholom čistimo, sami sebe kot Slovenci sprašujemo, kaj smo počeli, kako gledamo danes na to, koliko smo danes odprti, koliko se zapiramo, kaj so nam ti časi prinesli, kako se do njih obnašamo, kako se mi obnašamo od tujcev, koliko smo povezani s temi prostori, se namreč kar naenkrat, ko začneš razmišljati o Jugoslaviji, vidiš, da vsak na drug ima pa teto, strica, mamo, tudi še kje od dol in tako naprej. Tako da je, moram reči, sem zelo vesela, da sem zraven, in tudi se zahvaljujem vsem igralcem in režiserju, da sem lahko zraven in da tako dobro delajo, boste pa v soboto videli. Dam naprej, ne? Naprej, zato ker ena najbolj zabavnih anekdot z tistih vaj, ko sem bil jaz prisoten, mislim, branjenih je bila, da ene tako smo začeli debatirati, ker se v tekstu pojavi ime Mateje Svet. In se bomo zdaj debatirali, kjer čas je to, kjero leto je, če vse se ujema, ne, in to cela ekipa debatira, na kar Beno v kotu dvigne roko in vpraša, kdo pa je Mateja Svet? In to povem, ker smo potem hitro razložili, ne, da to je pač Tina Maze enih drugih časov. Ampak to hočem povedati, da pač so te res izkušnje res različne, tako da tamle, zdaj, ste se videla usedla, ki mislim, da sta tukaj najmlajša in koga? Ti si najmlajši. Ne, ti si najmlajši, pa Nina potem, tako da bi kar oba mogoče še, kako pa videla zdaj, ker nimate mogoče toliko te izkušnje tega časa jugoslovanskega, kako pa videla v bistvu v tej predstavi, mislim, zdaj se najdeta. Ja, mislim, ok, po moje so najrazlične izkušnje, kar se tega tiče, tako da mora po moje nima skupne po moje zgodbe, razen tega pač, da so zelo malo, oziroma kratek čas živela v tej državi, oziroma ti sploh mogoče nisi, ok. Beno je post-jugoslovanska dela. Post-jugoslovanska. Ok, ampak pa, da stik imaš tako pa drugače, ne se... In nek odnos imaš tako ali drugače do pač te države ali do te vsebine, ampak po moje to zdaj ne vem, če to blazno nujno bilo zame kot igralko, da imam nek osebno odnos do tega, kar je bilo, več je pomenilo po moje, tako kot je Ivica povedal, da imaš odnos do tega, kar delaš, ne, do materijala, ki je pred tabo. In to pa, mislim, že moram reči, da je dober materijal za delati, pa nočem zdaj nič to nekomu na dušo pihati, ampak mislim, res je in spopadati se s tem in je pa jasno, da je pač bližina tega materijala, ker se mogoče z neko distanco lažje spoprijemati z materijalom, ki se tiče mogoče, ki bi se tikal res Atlantide ali pa recimo zdaj z mojo izkušnjo, ker sem prišla iz Iljade z neko antiko, ne. Ta distanca je drugačna in nimaš ravno nekih, kaj ne rečemo, je, ipak je drugače, ampak trudila sem se, da spostavim odnos pač z tematiko, kakršna se pač tukaj in z temi zgodbami, ki niso resnične, oziroma seveda te zgodbe obstajajo, to je jasna stvar, tako ali drugače, o ljudeh po pač celem tem teritoriju, ampak te so razmišljene, vse res, ne? No. In sama pa pač sem se ukvarjala z Nadjo, ne, pač to punco, ki je po moje tudi nekje moj letnik in tudi ni imela kaj dosti veze z bivših republikami, tako ali drugače, po moje tudi se v Hrvaško ne zna pretirano dobro. In kar je bilo meni lažje, recimo zdaj z tega stališča, da sem se ukvarjala pač splošno pogovornim jezikom,
ne pa s katerim drugim, ampak za pač Mariborčanko je že to zalogaj vsakeč znova, tako da sem bila pred istim izzivom kot ostali kolegi. Ampak to mislim, to, da lahko igram pač punco moje generacije, je v bistvu kar super naloga, no. Sploh, če se da pač, seveda je tudi ta vloga v neki funkciji, ne, znotraj predstave, igra neki protiotež, neko uteho, recimo Vladanu, oziroma neko drugo stran njegovega privat življenja, ki se pa ne nanaša na preteklost ali pa na njegovo družino, ampak je to zgolj in samo njegov izbor v življenju. In znotraj te funkcije sem pač upala, da bo lahko z Markom jasno nek odnos vzpostavila, zgradila, naredila ga živega in mislim, še se trudila. In upam, da nam bo to uspelo, no. Mislim, da ni to da ne ostane samo zgolj na funkciji, ampak da so to dva živa človeka, ki upata, da bi pa uspelo imeti neko življenje izven te zgodbe, pa te teže preteklosti, ki se naju prav zares ne tiče in nama naj ne bi narekovala prihodnosti. Koliko ti Mateja svet zmagala v svetovnem pokalu? Jaz ne vem, koliko je Tina Maze zmagala, da to mi je čisti brez zamere, kdorkoli. Pač, jaz itak, mislim, poleg teh enih parih medijih vlogic igram še to majhno vlogico Mladene, ne? Čigar glavna stvar v lifeu je krast 25-kubične motorčke in se dret na svojo mamo, ne? In meni je bilo to genialno, ker sem včeraj prišel dol z odra in sem pomislil, jaz se kar deram na odru na Natašo Barbaro Gračko, mislim. To je čisto noro, no, mislim, da veš, da. Ne vem. Pač zdi se mi, da itak to je en tak ful čuden svet, no. A ni čuden svet. Pač, če to so kar ene zgodbe, ki jih nikoli ne živiš, konstantno, to je neka mitologija, ki se gradi, tudi vi vsi, ki ste kao neka priča tega, pač to je zame še vedno samo nek dodaten mit, ki mene sicer zelo močno je zaznamoval v življenju, pač tudi zaradi nekega mojega okolja in sredine, ampak je zelo zanimivo pač se vračati k temu indirektno, se pravi, ker vaše polje, iz katerega črpate, avtomatsko čisto drugače kot moje, ne? In zato je to en tak zanimiv clash svetov. Recimo, jaz, ko sem prvič bral to dramatizacijo, se meni zdel, pa kva je to? To so enostranski prizori. To se meni zdel tako, kdo bo to gledal? Tako iskreno, brutalno, pa ne slabega. Ampak pa, ko so ljudje to navajali začeli brati, je bilo to meni genialno. Pač, to je nek moj manko, ki ga pač imam, ne? Ampak pač, se je ta svet začel vzpostavljati in pač, to je pa pač čarne gledališče. Ampak je treba povedati, da je on bil skoraj na vseh vajah, čeprav mu ni bilo treba in da je eden naših glavnih lektorjev. Da se učim bosansko, ne? Ja. Ampak, tle smo imeli, zdaj, ko si rekel, wow, deram se na Natašo Barbaro Gračko, sem jaz imel zelo podoben moment, namreč glasbo za predstavo dela Darko Rundek, ne? In Darko Rundek se je, ko sem bil jaz mlajši, pa tudi manjši, ne, se je, to je bil idol, ne, Haustor in to, s tem sem jaz odraščal, ne, v enem trenutku pač dobim klic domov in ne vem, kdo me je takrat klical in je rekel, ti, da veš kaj, Darko ti bo kar zapel zdajle, kar je naredil. In jaz gledam, čekaj, a meni mogoče Darko Rundek zdajle poje na uho. To je bil ta podoben moment, ne, a jaz tulam na Natašo Barbaro Gračko. Tako da to je, mislim, ne moreš se delati, da to zdaj, da Darko Rundek je pač, pa da ne predstave, na kateri delaš, ne. In tukaj so se sigurno prepletale te osebne izkušnje in vse to in me veseli, da sta tudi videla. Mislim, da, ker se mi zdi, da ja, ravno lik Nadje, recimo, je ta, ki v bistvu nima, ki mu je vse to čudno, ki je v bistvu odtujen, ne, in tukaj mislim, da je Nina ta prava za to in da to potem tudi funkcionira, ne, ker je to zelo iskreno, mislim, se potem začudiš, kaj je zdaj ta tvoja travma in odkod in zakaj je to sploh v tem svetu pomembno. Ker to je neka ta vprašanje generacij in mladih, ne, zakaj zdaj ta Jugoslavija, zakaj se s tem moramo obadati,
ki je na nek način ga treba razumeti legitimno, ne? Zakaj zdaj matrati mlajše generacije s temi travmami. Ne? In to se mi zdi pomembno. Ne? Tako da, mogoče zvone zdaj, ki pa postavi. Ja. Tvoja vloga ima tak klasičen obrat v tranzicijskih državah. Mogoče kaj lahko pojasniš. Zavednega, zatrtega Slovenca. Ne? Moram reči, da recimo, jaz se spominjam, jaz sem pač tudi generacija, ki je dal vse skozi tudi armijo in takrat imam lepe, grenko, sladke spomine na tiste čase, na vojsko. Bil sem sicer vzoren vojak, služil sem v Bohinjski Beli, sem imel to ta privilegij, ampak vseeno je bilo težko, ne? Zato ker sem bil Slovenac, tičeš, da ga najemeš. Se doskrat zgodilo in so tudi recimo anekdota streljanja, ker sem zgrešil čisto tarčo, vsi so zadevali. Druže, majore, sve pogodke v dobrstvu metu, jaz pa prišel pa mogo reportirati, pa sem rekel, druže, majore, bez pogodka v dobrstvu metu, pač pečko materijo. No, to so te stvari seveda grenko sladki. Jaz imam lepe spomine na tiste čase, moram reči, nisem bil obremenjen s politiko, ne kot otrok, gdje smo od pionirjev do Tita smo videli v živo, recimo, sprejemali. Mislim, tako da kak nostalgično se spominjam teh časov, recimo tudi v Kamniku, s kjer ga prihajam, v tistem času smo imeli kovinsko industrijo, lesno, živilsko, kovinarsko, danes je ostala samo še menina, ker druge delajo. Žal, od vsega tega. Mislim, v teh naših časih. Pa seveda, tako je bilo tudi v tistih časih, recimo tudi pri nas doma, nekako nekega zadrtega tega. Sam, da ne bi slučajno kakšno bosanko, tubo ali pa črnko. Tako, no, mislim, kakšno vlogo imam, boste nekateri videli v predstavi, jaz mislim, da pač enega takšnega Slovenca, ne, malo zatrtega tudi, ne, tudi obremenjenega z nekimi, ne, nacionalističnimi in takimi težnjami, ne. Naprej. Jaz bi mogoče zdaj mičkam presekal, sam tok Ivica zdaj s par igralcev spregovori vidimo te različne izkušnje. Kako je potem režiserju, ko imaš v bistvu opravka s igralci, ki imajo tudi te nepotrebe, da to svoj, ta osebni emocionalni input dajo predstavo, da jih potem brzdaš, da ne gre to v različne smeri, ne, da to ne odpele zdaj v neko spominjanje preteklih časov. Ne. In tudi na nek način jugonostalgijo, ki tukaj vedno pretine. To je v bistvu, ves čas smo se pogovarjali, kako se zdaj ozogam te, ne delamo jugonostalgične predstave, hkrati pa tako je hitro rata, kakšna scena zabavna, pa nekdo doda, pa bi se malo uživel, pa užival v tem, kako igra, ne, in je fajn, ne. Pa, naravno, mi se ne bavimo kompleksom nostalgije, ali je ona dio toga. Kao što smo rekli, svatko od nas to doživljava na svoj način. Dovoljno je da čujemo, ne znam, bilo koju pjesmu, koju ako smo ju čak čuli par puta u životu, ona ostavlja nekakav trag jer pripada prošlosti. Prošlost je, uglavnom, mi smo živjeli i svoju mladost, većina nas u tom periodu koja je bila, što je Zvezdana rekla, mladost je samo po sebi lijepa, iz nje nosimo puno fantastičnih tragova. Sad, u teatru, mislim da postoji jedna velika, ja bih rekao, drugačijost, vrijednost ove predstave. Sad, da li će ona biti pozitivna ili negativna za publiku, to je nešto sasvim drugo. To je da ona na pozornicu vraća priču, zgodbu. Mislim da je to što je Goran ponudio sa ovom dramom, a ja bih zbilja sad odvojio i ovo što mi igramo na pozornici nazvao dramom Jugoslavija moja dežela, jer je. Znači, Goran je napravio prije par tekstova, dva, koja su bila više adaptacija teksta i sa ovim se u jednom trenutku potpuno je afirmirao dramu. I to dramu kakvi zapravo, ja bih rekao, i u nekakvu slovenskoj dramskoj tradiciji nema puno, ali niti u evropskoj zadnjih, recimo 20-30 godina. Ja bih se ovdje pozvao na meni jedno vrijedno, emotivno iskustvo koje me podsjeća na ovo, to je teatar Arijan Muškin. Vjerojatno svi koji ste gledali znate da ona radi ili čuli o njoj priče u kojoj
To je predstave u kojoj uvijek ima jako puno glumaca, znači barem 20 koji igraju puno uloga. Uglavnom su u teatru arijanuškini glumci koji dolaze iz različitih sredina, od Francuza, Rusa, Argentinaca i svi govore zapravo na različitim jezicima, ali ono po čemu je još jako poznate, to su priče iz života. Dakle, ona čak i kad radi Šekspira ili grčki ciklus, mi imamo osjećaj da gledamo priče koje smo već negdje u životu vidjeli ili čuli. To se događa sa Jugoslavijom. U jednom trenutku u finalu, i tu mi je Robert onda velika podrška, se dogodi osjećaj da sve izmiče kontroli, jer toliko živih priča ima na pozornici. Da jednostavno više ne možete pratiti, što se rijetko događa u ovoj fazi par dana pred premijeru. Obično režiseri i glumci imaju kontrolu nad svim. A ovdje kad gledam mi se dogodi vrlo često da već gledam kao publika. Da me zanese neka priča i onda shvatim, aha, ja moram bilježiti, ovdje nisam ja publika, nego moram voditi. A to je zapravo neka stvar koja govori o krhkoj strukturi, sve nas će podsjetiti negdje na priču naših očeva, baka, majki, teta. Nije bitno jesmo li to doživjeli ili ne, nego u našem antropološkom imaginariju ima toliko skrivenog materijala koji kao iz ovih materijala počinje, iz ovih ormara, iza tih vrata, počinje izlaziti na pozornicu i nevjerojatno u tih, recimo, otprilike u 3 sata s pauzom koliko traje, da na pozornici se čuje jedna tolika komprimirana količina priča koje jednostavno čovjeka udaraju. I stalno se događa, i to je zapravo pozitivna strana, da mi vrlo često u ovom slučaju miješamo osobe i likove. Meni se rijetko događa da baš glumce zovem po imenu lika, a u ovoj predstavi neprestano nekog zovem jedan tren Mediha, Zvezdana, Vladan, Marko, Nataša, Duša, a to je neki znak koji se profesionalcima rijetko događa, da sami počnemo zamučivati tu granicu između stvarnog i realnog. A to mislim da je teatar ima tu djelomično, ima tu funkciju da okupi polis koji onako razrogačenih očiju gleda u sve te životne male pričice, ali koje na kraju stvore jednu epsku sagu. Zdaj sem vrnil spet igralcem, ampak z enim namenom. Mi doskrat govorimo o tem, in ta predstava tudi seveda govori o nacionalizmu in kako je, da je nacionalizem na nek način razrušil Jugoslavijo, potem seveda, da je na koncu zmagal. Nekako moje videnje je, da nacionalisti so samo eni od poražencev. So seveda krivi za njen razpad, ampak tudi eni poraženci. Jaz mislim, da Uroš igra enega takega poraženca. Me zanima tvoje, kako zdaj ravno to zamenjevanje realnosti z resničnostjo, pri čemer zdaj ti igraš srpskega nacionalista, ampak igraš pa vsaj tako zelo prepričljivo. In to me zdaj zanima. Eni so bili blizu, jaz verjamem, da ta lik tebi ni bil tako blizu, kot mogoče komu drugemu. Ne, sploh mi ni bil blizu. Tako, ko sem zvedel, da sem zraven pri tem projektu, sem se na en način razveselil. Potem sem rekel, čakaj, zdaj glavni lik ne boš, ker bo najbolj Mandić, pa Jovanović. Sem fakt, pa ni nobenih drugih likov, zdaj kva. In bo to lepo presenečenje, hvala za zaupanje, Ivica. Pač ta Čika Danilo v bistvu bi kliče po nekem drugem kastu na nek način, po drugi zasedbi, zaradi tega, ker nekako vidiš nekega starejšega človeka v tem, kako bi se seveda, da sem tudi že malo star, ampak nekako pač vidiš res neko Čiko in tako naprej. In poleg tega še ta tvoja briljantna dramaturgija, ki se scena dogaja 20 let nazaj, naslednja je čez 20 let in to pač samo skozi vrata greš not in priješ ven in je 20 let razlike in tako naprej. En kup izzivov je bilo, preden sem se sploh lotil tega, kaj pomeni ta vloga. Mislim, da v jezikovni barieri ne bom več govoril, ker se je že veliko govoriti in pač s tem se bo treba spopadati, ampak potem pa pride dejansko do bistva, kaj to nacionalizem pomeni. Jaz mislim, da imamo tudi lokalno, pa tudi jaz sem bil že priča zelo, bom rekel, teh prepovedanih ali pa proklete priče, kot pravimo, ker so ravno tako lokalno, jih vsi poznamo,
da ne začnem zdaj s temi barvami, bela, rdeča, črna in tako naprej, ampak vsi vemo za vsa ta brezna, jame in tako naprej, v glavnem, to ni nekaj, kar bi bilo, bom rekel, čist samo, mislim, kar se nas ne bi tikali, bom rekel, tudi direktiv. Moram reči, da sem se pač tle, tudi z Margatom enkrat sva se pogovarjala, in rekel, ampak vse to je isto, to je isto kot debata o belogardistih pa o partizanih, mislim, to je točno ta, in to je ena od tistih prekletih zgodb, ki se vlečejo iz roda v rod in ki v bistvu pravzaprav vplivajo na generacije naprej. In v tem smislu se mi zdi ta projekt fenomenalen, ker v bistvu pravzaprav tudi točno tako je to nek diapazon, ki se vsega tega dotakne, ampak nekako pa, mislim, za mene je Vladan velik zmagovalec tudi zaradi tega, ker je opremljen s to srečno ljubeznijo, ki nekje tli v zadnji, ko gre on na zadnji spopad s fotom, je tam nekje v zadnji ena punca, ki je normalna in ki mu lahko omogoča neko prihodnost, zato da lahko on dejansko s tem upravlja. Jaz upam, da bodo ljudi to tako videli, da se ne bodo ukvarjali s tem, kjer jezik govorimo na odru, ampak da bojo padli noter v štorijo, kar pa mislim, da pač enostavno bojo. Omenil si to dramaturgijo, jaz moram nekaj priznati, jaz sem izkoristil do konca to svojo udobno pozicijo scenarista, ki potem da tekst nekomu drugemu v roki in reče pridem na premiero. Sicer me niso pustili, so rekli, da prijem že malo prej, ampak vsejem, mislim, ta udobna pozicija mi omogočala, da ene stvari pustim, oziroma grem do konca, pa se rečem, da se če ne bo funkcioniralo, bojo oni že to najdeli. Skratka, če bi jaz vedel, to bo točno tako na odru, bi mogoče še dvakrat razmislil, kako te čase prepledati. Tako sem rekel, dobro, dajmo to probati, sej bojo že videli, pa bomo že videli, pa če slučajno ne bo, bomo že poiskali rešiti. To Mojca, krajna dramaturginja predstave, bolj ali manj je ostalo tako, kot sem jaz napisal. Dobro, zdaj bo Ivica danes, pa jutra to še premetal, pa skrajšal za pol ure, ampak kako to? Moram reči, da bi jaz bolj težko karkoli pametnejšega povedala, kar je bilo povedano na to temo roman, drama, že pred mano, zlasti Ivica, mislim, da je povedal točno to, kar bi si da želela, če bi bila tako elokventna. Kar bi pa rada izkoristila priložnost, da imam zdaj besedo, hvala za njo, je pa to, da ne samo v tej sezoni, ampak že v precej sezonah nazaj smo bili, če ste morda bili naša publika, spremljali naše repertoarje, ki so bili precej nagosto prepredeni z dramatizacijami proznih del. In dramatizacije so nastale na različne načine. Redke so bile tiste, ki smo jih, kot se reče, dobili pripravljene in ki niso bile napisane specialno za to gledališče. Največkrat so nastale že v sodelovanju z ekipo, ki je pripravljala prizoritev, zlasti z režiserjem, ampak na ta način, na kakršnega smo pa dobili ta tekst, se pa zgodilo to zdaj prvič. Ne samo, da smo dobili ta tekst dramski in bi mu težko rekli dramatizacija, tudi sam Goran je previdno napisal podnaslov scenarij za gledališko prizoritev, ne pa dramatizacija romana. To seveda lahko samo potrdim, da je nastal posebna igra z vsemi lastnostmi, ki jih drama potrebuje. Če je bila prej omenjeno dejstvo, da je v zgodovini slovenske dramatike redek naslov ali pa malokrat se zgodi, da pridemo do take drame, mogoče se spomnim na začetne tekste Dušana Jovanoviča, zlasti mogoče Osvoboditev Skopja, ena tistih, ki uvede v dramatiko filmski princip, fragmentaren, tako rekoč izsečke iz daljših dogajanj. Kar me zelo veseli je, da je Goran se odločil, da bo to naredil za ljubljansko dramo. Dramaturga zmerja vzeli, kadar pride do krstne prizoritve v njegovem gledališču in mene to tudi osebi.
Še posebej me pa veseli, da je bil Goran tako zelo pripravljen prihajati na vaje in poslušati naše želje in tako rekoč čez noč napisati, razširiti prizor, dopisati kakšno repliko in zelo benevolentno poslušati, ker smo se mi izmišljevali, kaj če bi zamenjali vrstni red teh replik tako, pa če bi mogoče priključili en delček prizora v prejšnjega in tako naprej. Te drobne, kot se reče, sitni vez, ker ga dramaturg mora opraviti. Hvala vam zdaj še pred publiko, Goran. Hvala. Aljaž, ki igra Enes avtomehankarja, lahko poveš, kaj je ta avto pripravljen, da spele, oziroma kaj je še treba poštimati v teh 2 dneh pred potjo? Ventilator. Peljal je avto na uradni servis, kar ni dobro, ker je pač moj kolega, ne? In pač zdaj se tam veliko stvari treba zrihtati. Je pa res zanimivo, da igram enega tipa, oziroma glumi, ki prihaja iz sredine, iz katere je Pino. Sem mislil to lažje, ne? Ker sem se velikrat družil s temi. Si mislil, da je lahko še večkrat se bil tako od njih, ne? Ampak pač zdaj vidim, da je to tudi svoje vrste zalogaje. Ja. Ampak ti nisi sam Enes v tej zgodbi, ti imaš ne, sem tudi Šaban Šavlič. No to me pa res zanima, ne? Kako je biti Šaban Šavlič, pusti Enesa zdaj? Šaban Šavlič je pa tip, ki je celo življenje nosil vesuljo, ker je bil pač plešen že zelo hmalo. Nima to veze. Veze ima to, da pač pojem na srpski poroki, kot Šaban Šavlič. Seveda, kdo drugo pel, razen da izvzamem enega, ki ga ni kle, Saša Tabakovič, ki je izreden. Na drugem mestu sem pa že jaz. Kaj se petja tiče, pa smo tam ne. Ok, pa samo mogoče, glede na to, da je že 6 ura in mislim, da smo že nekako ponucali ta čas, ki nam ne voljo, Robert, če ni prišel do besede, Teb dajma zaključenje poveš, kaj nas še čaka v prihodnjih dneh in da nam poveš moče, kaj ti pričakuješ, kako bo ta predstava odmevala v prostoru, glede na to, da verjetno imaš kar veliko teatrskih izkušenj in nekako tudi publiko, mislim, da poznaš, tako da bodi malo vedeževalca. Glede na komentarje, ki se pojavljajo že zdaj ob kakršnem koli zapisu vezanim za našo predstavo, mislim, da si je veliko ljudi že vnaprej ustvarilo neko mišljenje. In jaz sem zelo žalosten, da kadar se samo omeni Jugoslavija, da je pravzaprav za nekoga že rdeča krpa kot pred vikom. In recimo komentarji, ki sem jih zasledil glede samega teksta in tako naprej, so seveda bili večinsko ali pa 99% usmerjeni v politiko. Torej, bilo je grozno v Jugoslaviji ali pa nasprotno poveličevanje, koliko nam je bilo vsem dobro. Tako da to se mi zdi izredno škoda, ker ta drama bi se lahko odvijala tudi kje drugje. Za nas je krasno, ker lahko te emocije, ki so potrebne v predstavi, res izkoristimo iz lastne izkušnje, ampak jaz sem prepričan, da bi, če bi to dramo igrali na Švedskem, da bi pravzaprav bila enako ali pa še bolj uspešna, ker bi ljudje prišli z manj nekimi vnaprej pripravljenimi predsodki ali pa pričakovanji. To se mi zdi ful pomembno povedati, da ta drama res ni nostalgija, čeprav je seveda nostalgija, ampak da so bolj pomembni odnosi med temi liki. To se mi zdi, recimo, ta emotivni del te predstave se mi zdi zelo, zelo močen. Nam se je res velikrat na vaji zgodilo, da so nam mravljinci na kaki sceni šli. Zanimivo se mi zdi ta prvi del Pule, Jugoslavije, te še idealne, tam okrog Titove smrti in tako naprej, ki je še vse relativno štimalo, ki je včasih tudi malo na komedijo potegne, oziroma na neke bolj take lahke note zaigramo in ta preliv kasneje v res neke zelo, zelo močne medsebojne odnose. Tako da se mi zdi, da tisti, ki bojo gledali to predstavo brez vnaprej pripravljenih nekih teh krivih predočb, da je to ali predstava o jugonostalgiji, pa bo njim že sama ta emocija premočna, ali pa nasprotno drugi, ki bodo pričakovali neko poveličevanje Jugoslavije, da tisti bojo verjetno razočarani. Tisti, ki recimo mislijo, da je to
antisrbska predstava, glede to, da je pač glavni junak vojni zločinc, bo seveda doživeli na drugi strani na srbski poroki, da promoviramo neke Srbe. Tako da se mi zdi, da predstava v bistvu je res zelo, zelo kompleksna, zelo zanimiva in se mi zdi, da je taka zelo močna drama. Mogoče že sam danes ni vse skupaj, da povemo, da predstavi nastopa 23 igralcev, da imamo glasbenike, ki igrajo v živo, imamo 3 otroke, 4, ki so fenomenalni, da je vizualni del, kar se tiče kostumografije, dopolnila kostumografka Ana Savič-Gecan, da je več kot 100 kostumov v tej predstavi, da smo se, mislim, da se je res izjemno, izjemno potrudila, tako da boste vi, ko boste videli kakšno sceno, res se spomnili nekih časov, nekih, ne vem, predmetov iz mladosti, ki smo jo skupaj doživljali. Kar se tiče luči, sta jo pripravila tandem Sonda, pa rad bi res povedal, da smo imeli zelo, zelo odlične odnose, predvsem bom rekel jaz, ki sem bil bolj na tej relaciji povezovanja z ostalimi, z tonsko službo, res moram reči, da imajo v drami fantastičnega tonca novega in z video sekcijo, tako da mislim, da te službe, kar se tega tiče, da smo res super sodelovali. Jaz sem pa prepričan, da na tej predstavi nobeden ne bo ostal ravnodušen. Hvala. Hvala, jaz bi potem za zaključno besedo Igorja prosil. No, čisto sem se začel tako malo zakomplekseno držati, zaradi tega, ker moram jaz toliko na glas tudi. Jaz bi samo to povedal, da je bilo užitek tudi meni. Hvala, Robi, da si prevzel vlogo. Jaz sem si besedilo pripravljal, kako bomo zaključek naredil in povedal, kdo vse je bil, kako počudovito in kako bo lepo. To je Robi naredil. Se vidi, da je tudi on direktor, tako da nima problema s tem. Hvala ti. Pa še moram povedati, recimo, jaz bom pa bolj kot anekdoto povedal, kako je izgledala to druga, od januarja naprej situacija v drami. Vse ekipe, ki so bile tudi prej, moram reči, da so bile izredno kompaktne in tako naprej. Ampak od 1. januarja se je dogajalo, da je bila ekipa Iliade tako rekoč prisotna po celi hiši in se jih nekako ni dalo znebiti. Energija, ki je prihajala iz tam levega odra, kjer vadimo, je bila taka in se širila po celi hiši, da je bilo prav obupno. Celo hodili so naokrog in delali neke vaje in napadali naše pisarniške prostore in tako naprej. Tam je celo prišlo do ene poškodbe, ampak to so bile vse improvizacije. Hočem reči to, da je drama v kompletu živela tako za Iliado. Da ne rečem, kako je bilo pri gradu, kjer je bil drugačen princip in je bilo tišina, v kakšni cerkvi je bilo in smo rekli, o Marija, tole pa bilo neki. In zdaj se je po celi hiši spet razbutalo razno doživljanje tega sprehoda po Jugoslaviji in iz takšnih in drugačnih zornih kotov in bilo je muzike, bilo je nekega hecnega oživetja, telovadba je bila. No, bravo, Zvezdan, hvala. Skratka, hočem reči, da je drama zdaj v letošnji sezoni neverjetno polno živela z vsako ekipo in to mi je zdaj nekako, ko tukaj sedimo, tako fino, mi tako dobro postalo, da je z vsako ekipo neko novo vzdušje not prišlo in tole, kar smo zdaj imeli, je prav fantastično. Tako da hvala ti, Ivica, hvala Goran, hvala vsem, ki ste omogočili, ki ste vse to naredili, da je ta trenutek tak, da lahko napovemo, da bo v soboto ob 20. premiera. Hvala. In seveda vabljeni, ne?